Lokal. Talikagom ti lokal a gobyerno dito syudad ti Lawag ang mangipaay ti libre a serbisyo iti agduduma a civil registry document kas paset iti selebrasyon ti Women's Month. Dahito katbabuan na iti may sa resolusyon ng ilungalong ni Konsehal 𝗟𝗔𝗢𝗓𝗧𝗬 sa kan insigida nga inaprobaran ti konseho. Sigon kinkuana nagkidaw daw ti biyay Philippine Statistics Authority tapno mangipaay ti libre a kopya ti birth certificate, marriage certificate kanda dumapay a dokumento para karag ti babae kun ubing kas panang ipakita ti suporta karetoy a bulan ti Marso. The PSA, through Civil Registration Service, has initiated a special program in select outlets in Metro Manila. If may I kindly ask for the there's the picture, Mr. Chairman, wherein this special program is being done in special outlets or select outlets in Metro Manila such as Quezon City, Caloocan, Muntinlupa, Makati, San Juan, Parañaque, and Valenzuela, providing free copies of birth or marriage certificates to women clients every Monday of March 2026 for the first 100 transacting women clients. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.